Ya so kon dia ler gon dia do konten. Ngade mo tod goro de le mat kono. Tan to we mon koron to ko West Asia. La koron chatok America me kan Israel ka Iran. Goro be yela de store mo totten. Ko gwa wonen kon banaten to we mon banaka ngaj. O banaka nen. Ko jin brodu kula nen re ko man to we mon. Yero go mugi ngar kuruka ne to ngar mi jira mangar kuruka. Mugu yini ti professional ti ngar lara ngeji o diwdu ti wonit ke ngai dugo dworo tinni kon bo go ban ni ngi mono ko ken bana kanen ko bana ro ngaji wonan ngai ngwana dana pegane ko koron tamen koron to wi mon yu koron to ke Israel kan America ma ka Iran ci koron ta ngai kona man la dwai kana maj bi dwai maj mete la ki bi dwai je du ki bi dwai je klang koro jidide ma kor mi dit me technology me ci jide dide long kanu re raj goro bia kanen kan de ten dwaika kan ten dwaikan ko rodien ko kor gon matot baye kula rep kamen gora مرزارانی وای دوباره زد یا اجن شانه no ala number 1 gore je kon dial bu kon nga jonen en Israel wala neme ci jen Israel wal Israel scientific Israel and the content ci religious Israeli wal kodi mi Israeli wal chicken my day yot ke changa bangwan I mean ke chang ka changa jendara with the badaga la chankot ke chang longa dien ke saba chicken day yot ko medan en Israeli kon cha my dob you many me che bandarbo me chiga te ko torbiel men Israeli te America ma ko gwa ko korun du wo changa turbil cha jej ke chang longa ko turbil loide wa maj but in Israel ma kan America man nakan kwar ran ke chankot kurun wang law cha scientific Israel chi Israel wan kwar Iran la goro bi ngajbo no kwar Iran ke Iran should me wala jen shala Persia jaka Bible jaka Daniel jaka Esther jaka bonto kokin jen Persia in Iran karen Iran medan shala Persia ka tai ka toge wal ka tok Bible ka medan if you remember in Persia jen edan ni me lun Jewish ke God Israel tet ka Babylon medan ne chaka ka Babylon me Persia Cyrus me Babylonian empire dak to wake up to G Israel to ko lo we dien to ko ben jago let tet kan tampali na nyok to ko lo we dien jen we year kan G Israel on tam ko currently ko la shole Iran ko korgwath ci kan ben muslim kan ji Persia la ji Iran tam medan te ji Israel tet ka dien law kui bom ji Israel na mo goro nyodo je ko jinde jindi ram jogata mo ban mi shule do bum chalar wa de ram nyam de la jog ram nyam o da jog ci o ba jog bang jin mi ti jogo bu nyam goro lat changa class medan mi shi do jog mo goro bi number la kan la koni long jen mani tek bo mo goro bu gwat kan mi shi do jog mo goro bi chop bram de nyam bi lañ bi led bum chaba bang chaba ga pal chaba ga ngu chaba be ga lat no bran lañ be ga lat
ke America me dan cha colonize British antama agensia number 1 wi mono ko bom kur lañu kama British shi colonize odi no bi jina raman nyam ka miti jong won goro bi led bu ko won nyam koro de lari la Israel ta yenda kan kwar Iran Israel chike Iran ngaj la dia wa Israel chike Iran ngaj chike jokte kedian chi we dien but chike na ngaj ke technology security ko on koran ta menyi na ka software long ke device ne kan Israel chike kon hak ne traffic system dung Iran ko cha camera cha kan install wishar ka jal tor biele kan ne in security ndo dien you can hack you can your communication system you can hack ala go kende ndi alon to work manin point kwar go kende mobility de ke liure we mano wo no man ngai kan ke lu la kan you can gana kan process kan data ne de to you can let ko kor go mbar ngai kan ke men we no de mane meji kan ngajo wona ne chobo ngwamo kan wo ka banka gwala te pin ko te gwam ya la ga me te pin mi cha de lonka bogo chang bogi cha de jek but according to source we dien kan jiran wan kwar logo no pin getet cha lare mo wa pin ka ga de Iran dial ti 9 million bigo wonne cha mo ka banka ga bigo ten cha wo te lo gwa te we ya beli gwa mane ka ke ngai kana ba ka yi boko America ma kana Israel mane meji kan time de ngaji kan ngaji ba dol ka delegate ni top leaders ka government de man me kan ngaji dial kare de uro din ju je ju yu bok lawo kor war faran tam chi me wal tam kon ngur kon pin kon ga clay ni kan kon ku ten clay kan meji den chanan ne lawo kap kan de ka bran de nyal men beke yod do brana ngai bora mi ja chi do yon kan nguru mala dik ka pangen gi pin bokon ro nan la hotel o ipine quadrai mi jen do ngai gwa mbo penten biro dwor la mi cha kem ni je neten shalo kwala bok jen korun tin ntama men terke therefore she kor kan pe ka Israel ko kan Iran ka America ma je wi arab ran ko kien den da America ka business tin chaga chop lawo chaka book che airport ni kien book Sharjah che airport book la gen United Arab Emirates mi ke lu ke West Asia already de la cho ko ke lu ni ke Iran kan dia medan cha Iran cha underestimate agwe che dong de mal dak America kana Israel by the time cha easy boko na mene de ji pen ji Israel tam la cha kurum di de je cha chot kan ke pin China kana Russia ka lo kan ka satellite bo kana indicate ko base dung mer kam jagwa ne me jagwa ko kan ga direct jena shalari no wono kornyi na ga technology therefore go roba kam yena me ko bananen wi mon wedi ngaje ne jirar le region ne jirar mu bi define ka ngare de ci gwatya ko ci tu ko ro kan ngune brana wona ko do but goro bi kona ngaj bi yen ngaj no nguto wi mon do di no you don't find information ni gurien ka but tana don't tell ran information wow bane ngaj nguwe wi mon do di bana ro nen no to kon peng nindi ka nget bom de pegni ko de dial to la de ka nget jangora ba madimo ya temal mo at time be nyolet video do di. Thank you.